Ilikuwa imetuelezea tutahamishwa. Thutha wa onjoria ria makite ibanda mikira-ini ya barabara tauni-ini ya Nanyuki kuheo mukana wa thikũ 7 makorwo mamomorete biacara ciao, thirikari ya kaunti-ini yumirĩtie na gukana niyo iraheanite mukana ucio. Wakasema hawajui, wengine wanajua uongo mingi, wengine huku wanatembea wakitisha watu pesa ya kuwa protect. Yote tunajua, tuko na hii habari. Hii bado iko kwa CID na kwa uchunguzi. Kuringana na munini wa ngavana John Mwaniki, wakina uramati wa mathoko ni wigiririku wa thirikari cia matura, na thirikari yo ni irathingata mibango iria yagiriire ya kuhe onjoria acio gwa kwenderia mbere ya mathamitio. Tufanyaje tukiwa na gavana dilitu ni kudhulumu mwananchi. Kama kuna jambo ya watu wa hospitali, bwana Urea Charles Kania, tutakuita na watu yako tukae chini tujadiliane. Kama kuna mambo ya nyakeo, ya shushaina, maricho, tutakuita na watu yako tukae chini tujadiliane. Okaide-ini kau onjoria acio ni moritie thirikari makuruhanie gwetha kĩhonia kĩa ngucanio gatagati kao na ene matuka arĩ na hamwe na kũiguithaniria mathaa na icigo iria mangĩhũthĩra kwenderia biacara ciao mategũthagathagio. Pale wazazi wamelea watoto wao kupitia ile somo, wameita soko mjinga, lakini inatoa watoto werevu wenye wanasoma kupitia ile kazi ambayo tunafanya pale. Marua macio maria marekiritwo kirore ni murugamiriri wa sub county ya Laikipia East Alex Mwangi ni manatuthurite wagagu thutha wa kuheo onjoria mukana wa thikũ 7 makorwo meheretie biacara ciao kwaga uguo mamomorerwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, tutagwo Njoroge wa Kimani.